at metong at kingib pa, Ginoo pakalulu. Ginong Yesus, pakayapan mo laring sugat, ning pamikasala at ning pamisagsagan. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, mamilatan ka para kay kami kingib pa, Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa mayupaing tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, midala na katangan sana, king bie alangangga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pakiramdaman mo sana ring panalaining kekang balayan. Ike sanang magmasusiking kebaytanan ting tao ning anak mo. Makapagsaya kami king kalam ning alanganggang biye. Potang datang yang mitmong ligaya. Uling yaing mabibiyat magari kambe mo. At ning banal Espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king dalit, ding sablang dalit. Daramdaman king mabilis daratang, ing kakong pakamalan. Biltanga na lang bundok, at ding talimundok, banakong pakikitan. Antiya king metong amasanting o malating usa, ing kakong sinta. Lelening bakod ning pader, makatalakad siya. Karing awang at siwang, silip-silip ya, ban ako, ing akit na. Ing kakong pakamalan, kako sinabi na. Tara, sinta ko, tuki na ka, kanako. Ing amano ning Ginoo. Magsaya ko king Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit, aparangal keya. Saya ko king Ginoo.
kayuyang puryan, kambe ding gitara, panigtigan ye. Pagkantayeng bayong dalit, maligtigan kong masalese, kambe ning masikan akulisak. Dapot ing sariling balak ng Diyos, manatili kabang-kaba. Kapag nasana, kapilan man elamatda. Maligaya ya ing bansa, nung ing Diyos ya ing ginuna. Maligaya ya ing balen a pinili na. Ginuya ing kekatang kapanayan, talasawop at kambilan. Maligaya kami uli na, uling lagyo ng banal, panaligan miya. Kakaring me bating king dalumdum ning kamatayan. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ginoo manatili ake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Melambat, ginaya kay Maria, at marapal yang minta king meto nga balen, king kabundukan ning Judea. Mintaya king balen ng Zacarias, at dinina ning maya pa oras, i Elizabeth. Inyang dindam ng Elizabeth, ing pamagmana ng Maria, ginaloy ng anak king Atsyana. At i Elizabeth, kitmon king Espiritu Santo, migsalitaing masikan nga na, mapalad ka, karing sablang babay, at mapalad yan naman ing anak, amibayit kaya ka.
Makanano kong pengayin tuliran, ing dalawa na kuning ima, naning ka na akong ginu. Uling kabutindam ko, ing kaya kang pamagmanano, ginaloya ing anak king atyan ko king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo, king ing balita na kaya kaning ginu, mipal tutu. Ing maya pabalita ning ginu. May pabing pasibay po. Kamusta na kaingan? O talang tao? Kamusta na kuangan po? Salamat naman Ako po mga stress ko Sumpari ka makanya no makanano paman dintang isimbang bengi tunggal-tunggal mag-breakdown la po ring speakers tamo. Bay pa po simbang bengi rening at lungareni no minandar. O ngini, tinukuya naman tang metong. Pati po patampari ka, siyempre, ikangan magmantiniking gana-gana, ela kaladwaren pakyalaman mi, ela kaladwaren papasulan mi, pati ang gamit, ampong pipandyan ang pisamban, kailangan panibalan mi. Po yan. Pero sa bagay, nung masakit po yung biyeming anting pari, mas masakit siguro yung biyada rin babae. Lalo na nung ima ka. Saan ping mas mabayat obra? Yung pamaging tatang o yung pamaging ima? Atin pong miyasawa, palagwan talang ibeni, ang po'y Rosie. 5 ring anak da, construction worker di ibeni. Siyempre, yung manintunan, malalakwan niya aking baling asawa na. O mapagalya rin ko ibeni, balang muliya, na mapagalya. Bubulong niya. Niya nga nasasabi kang asawa na, mayapay ka, tsuka bali. Ako na kahit pati nga po kung makabilad king obra ko king construction. Mas malagwa yung obra mo nga na king misis na, ay Rosie. At misan pong bengin may patudto jay beni, may ninap niya, ang kasabi niya kanina nga pong ginot, mag-complain niya, kasakit naman po ng pamaging tatang, mas mayaning obra da rin ima, pwede po ba palit kaya pa ng asawa ko? Iya pang maging Benny, ako pang maging Rosie. At may gising niya pong kagising na ng abak Benny. Babae na Iyan ay Rosie. Ating misis ng Rosie, iyan ang Benny at iyan ang halo. Diyong marelax na ako kanina nga o babae na O siyempre kagising na ng abak, kailangan magluto para yung mama ko yung asawa na Pagluto na rin anak na. Kalako na rin asawa na, kalako na rin kayang anak para mag-aral. Mamalengkiya pa mo. O mamalengkiya. Kauli na king baleng may malengki. Mamipiya. Ibening ni Rosie na Kay, namalayan, kayong pamamipi na. Alas 11 na, kailangan magluto yan pasibay. Muli na rin anak na para mawugto. Magluto na yan naman. Kaya ba't nang magluto? Bagat panapon. May nga rin anak. Kalakoda. O ita, mamlansya na yaman. Itang imala na makatambak ka rin, plansya na. Bangkay, sisilim na apin. Nya magluto na yan naman para kareng anak ng poking asawa na. At kay ba't asan ang kapagaltang bengi nga ita, first day na panga ima ng Benny, ang ni Rosie, may nga labit siya pa yung mister na, Rosie, ang ni Benny, at may labing-labing lapuket ang bengi nga ita. Kinabukasan na naman, yan na naman. May kising na naman maranon, magluto na naman para king asawa na, ring anak na, same routine. Niya pong patingapon, nga na, kapagal pala yung maging ima, nga na, bala ko, makanta mo kalagwa, nga na. O niyang mapagal niya ngayon, taking patingapon, kauli na pa rin mister, kaya ba na mga labit na naman. Niya, mapagal niya, kinabukasan, iyan na naman, itang routine na, anya kita pong katlong bengi, may patutudyan pa si Bay, Benny, ang ni Rosie na, at sabi na king nga pong Ginoo, makisabi ko pong mayap,
Ibalik yun ako po ketan dati, ako na pong bisang maging Rosie. Buri ko po, Benny na akong pasibayo. Nanaking nga pong Ginoo. O na nga na nga pong Ginoo. Sige nga na, ibalik na nakakimpa nga Benny mo, ay ta kailangan manaya ka pang 9 months. Ot 9 months po. Kasi may buktot ka. Kagli na ka kanyan. Ko po imagine nung ako, kakagli ko. Kaya ba't buktot ko? Kasakit na. Kasakit nung ikong buktot. Ikong manganak. Makanta kalagwa. Potang kakakit ko puring kakagli. Kahit mangasal kukin. Kahit yung biglang lilyo. Bala ko sa mo, era ko buring kakakit niya, lililyo lang. Hindi pala kakagli la. Yung haliwa po, ori ko makatalakad. Kailangan na mag-bed rest. 7 days, matris da nangawas sa kanta. Bala, magadyang mabalag. Yan, kailangan mag-bed rest. Pala makanta kalagwa. Kaya ba't di nga liwa, asang karakalim bawal. Nung sisigarilyo, dapat pa sigarilyo, may epekto niya yung baby. Mamangan masyadong mamayo mo, dawul ka nung agading anak. Pota magkasakit ka kayong pamanganak. Anak pa kanyan. So kailangan niya pamang ining mabuktot. Disiplinahan ay sarili na para king ibait na. Anya, makanta kasaguli at kalagwa. Anya, makanyan po, kining ebanghelyo tamo ngeni. Orene, ding mipinsan, pareho lang mabuktot. Ing matuang Isabel, ampoing anak-anak ay Maria. Imaginan niya pong buktot ing meto nga senior citizen, ing meto nga matua. Makanano niya mo. Ing meto nga senior citizen nung 70 years old ne, 80 years old ne, kaya ba't mabuktot siya pa? Agyo na pa kayang mga anak. Pota po kayong panahon na ini, patse makanta, nung atyok Amerika, pabalahos din doktor, pa-induce abortion ne. Pero kini ne, meto nga senior citizen Isabel. At Maria naman, kempong kaugalyan da rin Hudyo, makyasawa ng babae, edad in between 12 years old to 16. Anyay Mama Mary, at yung ketang edad dita, anyang mga nakya from age 12 to 16. Huling makanya ng karelang kultura. At makananyang mga anak, ing meto nga kayanakan, makantang edad pa mo. Kempong panahon na ini, para ka rin keng medisina, pa makasadyang ganap, ing katawa na ning anak, para mga anak. Pero makanyan man po, makanan man siguro kasakit, hindi lanan dari nga doang mabuktot, ing meto nga matua, ampong meto nga kayanakan, king grasya ni nga pong Ginoo, may anak lang manawang pareho. Elizabeth, later on, bait na ing anak dang Zacarias, Juan Bautista. At ing siyempre ing Birhen Maria, bait na ing ginutang Jesucristo. Nya para kanako po, makananumang kasakit ing mga anak dareting nga dua, at yun naman ing grasya ning apong Ginoo. King kagulutan ing pamanganak da, at pangabay dareting anak, iyan naman ing gamat ning apong Ginoo. At makanyang kepo nga kakit ngeni, aliwa mo, iya mo present ing apong Ginoo, king pamanganak dareting nga dua, present siya naman ing apong Ginoo, king pangabait ning balang metong kay katamo. Maniwala ko po, king kagulutan ning pangabait tamo, iyan naman ing apong Ginoo, para may baitang manawa keti king yato. Kesang kapana no rin kaya katang ima, para di na nakatang biye ning Diyos amiglalang. Inya, ako po maniwala ko, king balang anak, sukat akit tayo palagi ing Diyos apigmula na niti. Ating pong lumang kanta nga na, anya pong mag-aral kaya pa, itang I believe nga na. Ita pong kanta nga na, saguli, kalingwang ke, matuwane kasing kanta. Ating pong matuwang kanta, ing kaya na I believe. Itang I believe. Saguli. Nga na po nitang lyrics. Balo kayo pa itang kanta nga na.
Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Makanin niya po yung kanta. Nya po ang manakit kong anak, the more na maniwala akong ating Diyos. Para ka na ako yung balang pangabait ng metong anak, metong yang milagro. At balang ating mibabait ay anak, ang tinamo sabihin ng apong Ginoo, kaluguraning ing lahi ning tao. Huling kabudala na pong mibabait, ma-extincta na. Pero ing balang pangabait, bala mo metong yang pirma ng Diyos kaya katamo, I love you. Anya, sukat pasalamatan tayong Diyos ay ni at yuking kagulutan ng pangabait tamo. Salamat ka rin pengarita mo kesang kapanana. At sanapin, po tapong atin tangakakit, mabuktot makanyan, igalang tala, respectuan tala, paki batyo tala, lana, chulaken dala, nung magmaneho ka, dadala niyang mabuktot, sana rigo magbanayad ka. Nung at niya pang kayabe, liwang mga lating anak, protektahan tala, edining makanyan. At siyempre, kaya katamong penganak, kabang pasalamatan tala rin pengarita mo, taya payabot ang kapasalamatan king amano tamo. Nunay king pami dapat tamo. King panugali tamo. Nganapin po nitang metong grupong magkanta, itang MYMP. Bali po kabaldugan ng MYMP. Iboy abunda, paborito na pong paganakayan ka rin interview ng anak-anak kay artista. Potang panabilina na lang anak yung artista, MYMP. Nang kabaldugan na nita, M, make, Y, your, M, mama, P, proud. MYMP, make your mama proud. Uling patse makanya ning mentalidad tamo. Siyempre, aliwa mo'y mama, abe papa. Then pengari tamo. Potang at yung pilubluban tamong burita lang pamatulan. Burita lang maging masaya kaya katamo. In other words, maging proud lang kaya katamo. Ayusan tayong pangataw tamo. Ayusan tayong panugali tamo. Nung mag-aral kang masalese, mabiyasa kang makyabing masalese, maging magalang, malugod, biyasang makyabe ka rin aliwa. Ining metong pong masanting pamamye ka pasalamatan king karen pengarita mo, at makanya niya naman po king Diyos. Salamat king bebe niya na kaya katamo, kinitaya mo pasalamatan po tang may bebe tamo king kayapan at katuliran. At ako po, king kaya katang parokya, as na akong kasaya ka rin kaya katang youth. Laway niyo naman po rin mag-serve kaya katamo, anak-anak lam. Laway niyo rin mag-serve kita, anak-anak la naman. Deta pong nanding kini, anak la naman. Active la po rin youth tamo. At masanting patse makanyan ding anak tamo, masuyo la king pisamban, malapit la king apong Ginoo. Uling patsema kanyan, asahan mo, nung atilang takot king apong Ginoo, mas may biyabela king kaya pan at katuliran. At dinipin pong grupo nga rin dining Young Adult Ministry, labi niya po yung ahisip ng gawan. Muntala po karetang sulok-sulok, nung nukadla diguretang makalunos sa pamilya, ating lati-lating anak. Bang iparandam importansya pati rin anak kamaliti ning balang biye, lana ka rin kalulu. Punta lang daw po kanyan, dalan-dalan ding kariton na ini. Turudong magtutbras, manos gamad, detang anak kamalati. Nyapin po na din panyad dong tingkong toothbrush, pang toothpaste, o yan po yung gawan da. Mga bila pang lababo kanyang ken.
bala mo nursery students la. Pero kayan tabi na niyan siyempre, agyang basic prayers mong mangurus. Di nga nakakilala rin Diyos. O yan po, dumurot siyang karito na yan, karetang sulok-sulok, bang kalapan doring, dating anak kayot, detang mas anak kare lang bubit pa mo, bang iparandam da, ing lugod di nga pong Ginoo, king pamanuruda, mo king basic personal hygiene, bang ila mismo kilala re, ing Diyos malugod. Nya, supportan tala po, rin kaya katangkay na kan, at dahil nga anak, sundo tala pong yanad, ketang kayapan at kabanalan, suyo king apong Ginoo, suyong kaparang tao. Amen. Ngayon po kaya katalang yatad king apong Ginoo sa batang kaidwanan nga tamang makibat, Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Baning Santa Iglesia, ipalad ni Kristo ang ting pagmula ng tula para kimbalang anak at kapanayan para kimbalang lalaki at babae. Manalangin taking Ginoo. Baning yato, salpantaya kang Kristo at makirake king kapanayan ng ligaya at tulang daralana. Manalangin taking Ginoo. Banding sablang pamilya, apakit din ingat at panalalang maintulid karinganak, manalangin taking Ginoo. Banitangan, akametong tayo Maria, king pamanatad kang Kristo, karing sablang magdulap kapanayan at tula, manalangin taking Ginoo. Ngini adwan tayong salitang kapagnasan. O Diyos, save pami, kakatman mong kapanayan at tularing biyemi, kapamilataning masyanang panyatang Kristo. Tanggapan miyasanang mitmong lugod, ban kambe ng induna, paluba na kami king ligaya ning kaya kang kayarian, ano no yung mabibiya kaya bemot ng Banal Espiritu, manggaman king alanganga.
Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. O ginuming malugod, tanggapan mo reti ngay na pigkalugmuking kaya kang iglesia, mananasanang deti ilang maging kasangkapan, ning ke kaming kaligtasan, itinganadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman at iniyake kayo, yat na yoreng puso yun. Pasalamatan tayong ginawa, Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos kingalangangad lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Pisyag daring sablang propeta ing kayang panyatang, dela nening endong birhen king kayang sepupunan, kambening alang kasimparang lugun. Si Diyanang wanatala paminyaging kayang panyatang, at pepakilal ne karing tao inyang dinatangin. Ulining mo na nung lugod na kekatamo, kitma na katamong tulak, ngeni pagsadyan tayang pagmasusyan ng misteryo ng kayang pangabay. Ganita, potang datang ne, das na nakatang masigasig makabante at manalangin, kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapuryan. Huli nito, kambering sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe lang tuknang babye kapurian keka, at ngaming kakanta. Kaping banaloyin pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa detingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayo yamay daong kusang lu, king pamailasa at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat siya keka. Pirasone at binyene karing kayang disipulo ang ana, tanggapan niya iti kongan at kananye, itiin ka na akong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin yung kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kana kong daya. Yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bububu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na ring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli na may biyan ng anak mo, daramya kaya kay ting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamwa mo, king i kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban miganap ya kinugud, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, at ing sablang mayamo na biye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, ing birhendo ning Diyos, kambi ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambi na at kaya, ipang mayupayang totoo kagawing banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halanganggan. Ngayon manalang tamit mong kapanilingan na lugod, king ipab, karingamanong tiruning Ginoo kaya katam. Ikaw
Igabos mo kami o ginukisablang marok, malugad mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, bangking kaso paning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, di kaya kaming kasalanan, naning lumen mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ni ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po, masyatangin ang ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Malugod at maganakatamang Ginom, ing kordero ning Diyos, sa minalako, king kasalanan ning yato, nuantang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginu, ek matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasming amano mo, kumaya na. Pagkanakapo, panayan tayo po ing senyas na kakatamo ning asherets, bayo tama puntik do karing kakatang luklukan at magpila papunta king pari o MDC. Paalala lang po, hintayin po natin ang hudiyat sa atin ng mga asherets bago po tayo tumayo sa ating mga upuan at magpila upang tanggapin ang banal na komunyon. Dahil pong salamat.
katakot mo, nung inginu chuya kingbye mo, nung kingbye tin kang takot, kapanatagan kaya pagkaloob. Emmanuel, 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 kaya't nabetaya'y Ginoo. Emmanuel, 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 kaya't nabetaya'y Ginoo. Ala na kang pagdulapan, nung kingbye yang santungan, nung kingbye tin kang kulang, bye mo kaya yang ganapan. Emmanuel, 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 kaya't nabetaya'y Ginoo. Emmanuel, 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 kaya't nabetaya'y Ginoo. Nanong kabalisa mo, nung yaing kambilan mo, kalamnak at muana ka, kingbye mo sadsad na ka. Emmanuel, 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 kaya't nabetaya'y Ginoo. Emmanuel, 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 kaya't nabetaya'y Ginoo. Ala na kang panintunan, uling sabla kaya manibatan, nung kingbye man sapat, amano na tutula at tapat. Emmanuel, 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 kaya't nabetaya'y Ginoo. Emmanuel, 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 kaya't nabetaya'y Ginoo. Atin tamo pong second collection para karen kay katang Bicarel Youth at karen kay katang para king Parish Youth Ministry tamo po. Supportan tala rin kay katang youth, kay Bicarya, po rin kay katang Mukini. At ita pong apilda rin kay katang young adult ministers, narita pong bisang sumahop mamye basic personal hygiene, toothpaste, toothbrush, panganak. Ita pong may sinabi rin nandin. At nung ating kayo pong kiddie books, pwede pong i-donate kay parokya, po ta agamit dala rating kaya katamong anak ka mamunta ka rating anak ka rin sulok-sulok na yan kaya katamong parokya. Anong kayo po agyang king nursery romanata papag-aral ding anak. So bukas po ka no, rin din kaya katamong young adult yung pilot area ra kay nila king Parian Sentro karin na po at anya ini po yung pisambantamon kabang
abang sisesenta na rin kaladwa, kayan tabi, sisesen mo naman yung kaya katang properties niya, makasabayan naman po yun yung gastos ang kining kaya katamong maragula property, yung park. So, makanya po yung pisamban. Both the members and the property should be taken care of. So, thank you po na. Thank you karenggang donations you at sa you palagi kareng programa at pamangailangan ng kakatang parokya. Sa talakatan na po para king tauling bendisyon at panalangin at bendisyon. Manalangin tamo. Oy paming malugod, sa upan makeng simuyo keka, baming pangain tulinan na nabangnan ng kaligtasan. Mananasan ang itingay Eucharistia, yung maging alang patan at ming kambilan. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. At pasibay po, pag anaka, ay bit-bitan din kaya kataluklukan. Imbit-bitan yung pasibay, basura, bantong ko pang basuran, karinyo yugsep, sa mautamong king panipanatili, king kalinisan, yung kaya katamong pisamban, at no karintaman, yung kaya katang kapaligiran. Yung ginumanatili ake kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, umetanang mikakalugod. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, Bening Diyos, kaya kaingan po.